kaseng Neutrap Integrated Territorial Organization Riboy District kalau dawa bagi MLA jong Riboy District kini ban keren AI halor ke reservation policy bat lada kim keren kam hayaki bakin hiar shukino kajuk kapor kaseng namba presiden jong ka ba ban khanayor kala ong bala chai ka singi kan pelong ya ka program haka bakan ti jingkhang yaki MLA jong Riboy District bagi di ban kersan ya ka jing dawa ban penkalai ka reservation policy empang ye kembali jeng kermari baru kembali jeng kasih jentia kiriman kersan ya kini kejeng dawa jeng kikun samla bat kumjuru kejeng dawa lembah kejeng satkan jauh ba adan milar basaya mai nak kalian jungi itu yang diklik pai kun samla bat ya baru kikun hun baper bat ngangilang tunjuk bangin yami masai kesngi bangin lek saying jong ki MLA kabangin sedang napa UMLA jong muslim ko jungi Dr. Bom bode naga sang kongres hoy idon po ka sang kongres idon lang ki garo ki MLA Henry kum ka jai pandreu kim dei ban simpat ba pin yo ban toy na kata ka jingdon ka jungki ban kersan yaki Henry pidei ban sim ka jing kli na ka benta ka jing ban toy jong ki kun samla jungi kum ka tap ka jong ka jing sedang ka jung jing elek ka jungi intur sagi ying jong ki MLA ban dawa naki bakin keren AI bakin kersan ya kene ka isu ke ba arden ulayat sakmat na banta kalau we jung ikun samla juni lada kimle katahi ke bangin penbor lakalong hagno ke do bantaro kumba ong presiden menen lada ba arden unyo drip kumut kine ki live way with MLA jong ga jai pendri jung ngiro ide ban sim ga jing kli bat ngiro ni pensungau ba kiro kide ban yo drip lang kumno tang uwe